Welcome to English and Nuer language phrasal verbs learning. In today's topic, we are going to talk about common phrasal verbs. Okay, we have these phrasal verbs. So these are the words that we are going to learn. And while abaning each common phrasal verb, King English kanatong nath creating content banang ay gwada me bokoracha ke kentishal ke phrasal verbs ane keneti ke domnari ne to gor shop luach agwa. Okay, ban je chutok name shall break down ngulo de mo break down lo no michelat je kapchong stop working kablat chong. Okay, kablat chong lalat di kapchong de kablat chong me kablat chong then shall stop working then kwal chola break down. Okay, number 2 gwada me me shall carry on phrasal verbs. Carry on melode luna continue wi ka wenyam wi ka wenyam la wi ka wa wi ka wenyam ba choli carry on ki continue then phrasal verb mradiana me diodien de kondiodien de konangach chole give up me pelu de do de on like stop trying lo pelu ka on dorka no pelu ka on dor ala me dong jin la do de on muko la kapchon lo logo bi on chale stop trying shu ja on ke pala ala chale give up mishi give up de la re don't give up ala shu give up ke chu ja pal ngoda one do not name give up stop trying chu ka we when yam tenal jan lot ko man ngwan dien michal ke look after gwasame man lo ne take care chere ke mi jograni tit rodu ke tit rodu mi jogran tit rodu chale look after ke take care, take good care of yourself ke jin bo tirara dien la mi jogran no tit rodu jen chal ke take care ke look after. The anime number 5 run out no mitele mishi dot kaji f non left mitele mishi dot kaji mitele mishi dot mitele mishi dot kaji mitele mishi dot kaji ba chole f non left la run out tele michi dot kaji tetkadu ano dong chi yogo tu ke michi tu kaji tele jido dong cha yogo moja dor bi yogo no chi duna cha tu tele mengo tenan tama na ma chale run out gwada me mendo diena boko writing bakalien gwasame michal ke put up with me molode o jin chere ke deal tolerate deal ke endure de kon sholi rot la murudu door ki diel chere ka ta dan dong mite me chalat ke ji dong de jogo to ten ke diel put up with ten ke diel ke shu give up jelot kamone baro dien gwasame banaracha ke find out get information gorta dorka goru ka ta dorka. Okay, katar dora ala jin mugur ta dora ala ta dan len mo ka ba chole find out ke get information. Okay, abi chogor no bi ngaja gwa badag dien gwas men ban writing ban write ke michal ke meno go back a return to a place chere me joran loit ni jok lo ni jok me they ran you go back lo ni chang lo jok return to a place chale go back gwaza me bangwan dien me mo jen jok dien chale look after shire mi chai you try to find gorloda gorloda
mi ja jog look for don't they jo what are you looking for ngu gormo looking cha jien gwal cho ka verb of action ki verb of ing look karwade gwech verbs yomo chale looking ba sha verb plus ing form do know man gor kon gwad me bo kon ngajeno ala riede chale ke common phrasal verb me shimugui kon ni al gwad me ni riede me karwade you know common phrasal verbs waken create and till ne kelamo mi cha breaking down stop working mi chi break down go alo chi lat chi kapchong go da dong chi chu chi tede chi kapchong carried on wir ka woniam ala shu give up stop trying pele chu on look after take care run out have none left tell mi chi dot put up with tolerate watene ke diel ke tene ke rot ne me chalat ka do dan dong de rande jang ai keje gwa the dna me find out get information ki gor tara ki government la namo keje ki gor ta dora to kon ka me sha gor go back return to place la lo ni jok man jog yen look for try to find ki gor lode ke ti create dong de rande go and order ka ngai ko ken chal ka ke phrasal verb ke tok english gwa chu je peru jeno subscribe and ban yo je ka lesson radian bye bye